Usamla Jeffrey Karmandai usamla nyokasno umyu kwan riboy district. Ulayo ben plaj iam yu hebrit badang shipos nem karta naka jingam kansan kaling kaba ute hebrit ulasyong rengkat ukpa. Besaungut kuipa dakawa umyam ha umyu kwan menakasngi ublay. Usamla Jeffrey Karmandai habai keren berkinong tok kubor ulay tu bamaryo sngaw badan baperta jingarap. Beran-beran nalaying ula mare syekte kawa banlay yarap ute hebrit. Ulay tu bola persyang banirap say ukpa jang tu hebrit hari uklem yu isu ba ulangam syapo. Utai orang ba ublangam jelop udah yo bola tip kerteng ba maham sing sten nakasnong kelau badia kamer yap ju ulay yo ban seino akapor setiap jung kasing kong daki breu kasnong umyu kwan. Warna soal kau pakai hala, yang ajas yang hiang. Subah lah erap dengan wan merek dengan sim kali ini erap kelung. Tam temai kupat kami isra kelung ini erap. Teng nomor lah him kong dah. Tadi empat kiawan lagi nanya parah way. Perasaan ini dengan melap sera. Kata kena baju staway. Dia lap sakut ya poliang. Setiap poliang tu kan. Selirap satu kelung ini bagian tengok erap satu kelung kan. Kalau soal erap berpoliang. Kalau kita mau Ya dan remote. Arlai bicing tuh try. Good ban kuai na. Remote meneja tersilang bekas tersilang stay. Kuai. Jujur air try. Mulai sumbut rungut isu tu. Jadi tes nomor ni na. Ndere apa? Kalau. Arnut kila dan pas tersilang kila ibu saya siang. Tapi ang bukan sabiang kan. Jadi dan rungut sini. Untuk beli lang stay kio lang barok kan tadi. Kio barok tengah stand dah lajur kila. Jangan tak ngam kali. Arnut kidan hoom buai hang ni. Arnut kila apa solo. Langit kidan hoom. Dia keluar sini benar Arab. Dia mi yo Arnut, mi yo saya tunggu. Dia buai tu apa tu lah. Pas tu kelung tu lah ngam sport. Melabi isu ni ngam sport. Yo saya ni buai. Tibi ignore komentar ni. Das pautan klik malah saya like mesin ketin tu. Cuma mesin terkali. Tu sulit shout tu buai. Tu one month tu. Yo sport ni. Yo sport right. Bukan kau wan ni hadin sawan sanga hadin sepoi breu kan so bahala dai ki pandang ami kan tip sira kau benong men iya kau tamnang batas ni marba ni do sih ya semua bahala so per ta selama pandang ni di terus kene ka dang hap ko inyo kon ni cakap ngap dia sedang menwan untuk major pelet ilawan resmi kim kiwan mama liar major pelet entas pun lo je entas pun ye ko lap ni price trasno ikhwan tu lewat empat dari trasno mana dah step mut ban klik gerap ikhwan tu kan wan klik pasalia ai bon klik beli gerap iya ikhwan Islam ya ikhwan oleh ya entas pun ngalah hek ni dapat dulu snowy sekini lanjut situ teh dan di dan ngomong benar suara dari Arnut dan kebenang dan pemenang pembalap long Dan mulai orang bas dah kena tangway. Tu kena udah kena tu bang. Dua nak wan liwat pam. Liwat tambah isu rapat. Tolong hak tu por bau belum stesen. Kali tambah long nak jawab saya lok kuyuk dah lagi tiang na belai na. Kalau jawab dengan lama kan saya nan bayar. Bah
rapat cengkuyuk jeng kelung pada depois selom setiap orang ipa aja ipa orang aja ipa martanya libat style Kami kamandai Wan sai khar sim